дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини суннатӣ, ҳамаи шуморо ба наврӯзи имсолаи байналмилалӣ ба фарорасии иди баҳор табрик мегӯем. дар тамоми манотиқи мамлакат мусобиқоти зиёди варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ бо шаҳомат ва шукӯҳи бузург баргузор гардид ва воқеан ҳам чун мушоҳида мекунем, дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам наврӯзи байналмилалӣ тантана дорад ва шукр аз фазои обод, субот ва осудаи ватани маҳбуби мо ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз байналмилалӣ гардид ва аз соли 2010 инҷониб мо ин анъанаи аҷдодии суннатии хешро бо баргузории мусобиқаҳои гӯштини миллӣ маҳз ки шукӯҳ ва ҷалоли бузург доранд, ҷашни Наврӯзро истиқбол мегирем. дар ноҳияи Рашт низ ин тантанаи бошукӯҳи паҳлавонон хеле ҷолиб ҷараён гирифт. раиси ҳукумати ноҳия Лоиқзода Қаноатшо Холиқ ба ҳамаи собиқадорон Хайрулло Назриев, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Маҳмадшариф Сулаймонов ва собиқадорони дигари ҷумҳурии Тоҷикистон Рауф Ҳукматов ва бархе аз он нафароне ки дар ин мусобиқот ширкат доштанд, тоҳфаҳои хотиравиро тақдим кард ва имрӯз ҳам барои тарбияи насли наврас албатта мураббиёни ҷавони мамлакат дар гӯштини самбо ва дзюдову миллӣ хизмати арзанда мекунанд ки маҳз ҷавонони ноҳияи Раштонзаминро бародарон Рауф ва Хуршед Ҳукуматовҳо тамрин медиҳанд ки ба ин нуқта ҳам раиси ҳукумати ноҳия мароқи бештар зоҳир карданд ки 17 нафар паҳлавонони умедбахш дар мактаби маҳорати олии варзишӣ таҳти роҳбарии ин ду мураббии ҷавон тамрин мегирад ва баъдан ҷоизаҳои идонаро чун мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба меҳмонон ба собиқадорон, мураббиён, устодони варзида тақдим карданд ва аз рӯи анъана ду нафар собиқадор, ду чеҳраи хеле маъруфи гӯштини минтақаи Рашт ки солиёни дароз майдондорӣ карданд. инҷо ҳам аввалин шуда фотиҳаи нек доданд ба паҳлавонон ва ба оғози сабқати ҷолибу мутантани варзишгарони машҳури мамлакат. ва имрӯз ҳам ҳамон ҷолибият, ҷаззобият бояд дар ҳар як сабқат бештар ба назар расад ва ин ду пири барнодил ҳам новобаста аз оне ки яке 76 сол дорад ва дигаре ба баҳори мубораки 74 қадам ниҳода буд, имрӯз ҳам дар ҳузури мухлисони сершумор аз худ матонат ва ҳунари ҷолиб нишон доданд ва ҳамон нафосат ва хеле ҷолибияти гӯштини миллиро манзури мухлисон карданд ва ба насли наврас ҳам ин анъанаи неки аҷдодиро албатта мехоҳанд ки ба мерос гузоранд ва албатта боз ҳам гӯштини миллӣ ҷолибияташ, ҷаззобияташ маҳз аз ҳамон ҳолатҳо, лаҳзаҳои хеле ҷолибу мутантан ки зери мусиқӣ инҷо ҳам ба мусиқӣ тавъам мегардад ва дар майдон бояд ҳамин зебогӣ пурра инъикос ёбад ва маҳз сарвари муаззами давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2015 дар наврӯзи байналмилалии вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд ҳам ба масъулин албатта дастур доданд ки боз ҳам бори дигар як фурсате ки хеле ҳам таваҷҷӯҳи худи ин ду нафар собиқадор барои ҷолибият анҷом додани усули беруна буд ва баъд масъулин ҳам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки ҷиҳати амалӣ кардани ҳамин тадбирҳои сулолаи паҳлавонӣ ва эҳё кардани анъанаҳои суннатӣ бештар эътибор диҳанд ва дар ноҳияи Рашт ин дастури сарвари муаззами миллат ҳам мавриди амал қарор гирифт ва дар ибтидо паҳлавонони собиқадор ин ду мӯйсафед, ду пири барнодиле ки ба майдон омаданд ва ба мукофоти хотиравӣ ҳам қадрдонӣ шуданд ва новобаста аз оне ки албатта солиёни дароз чун ҳунарнамоӣ кардан ва имрӯз ҳам аллакай солашон ба ҷое расидааст ва дар баробари ҳамон пешниҳод ин ду шахси мӯътабари майдонҳои гӯштини суннатии минтақаи Рашт бори дигар аз овони ҷавонӣ ва аз ҷасорату аз матонати хеш боз ҳам ёдрас шуданд ва баъдан ҳам дастпарварони мактаби варзишии ноҳияи Рашт
و مهمانان زیادی که البته اینجاش تشریف داشتند در مرحله اول نورسانی تا سن 12 ساله به میدان برآمدند و امروز هم بیشتر شایسته تحسین است که در ناحیه‌های دوردست همچون ورزش سنتی گوشتین ملی رشد می‌یابد و محض در تنتنه نوروز باشکوه بین المللی امروز هم علاقه ما از اون چهره‌های خیلی معتبر و معروفی که دستور دادن یادرس شدیم و بار دیگر هم اینجا فرصت معرفی همین نورسانند. البته سید مومن رحیموف، خواجه زاده بهروز و باز هم ده ها نفر دیگر که در عرصه بین المللی در گشتن سامبو و جودو شهرت یاد گردیدند محض قدم نخستینشان از همین میدان گشتن سنتی بود و البته بدون مبالغه آن روز دور نیست که از میان این چهره ها هم باز نفران ارزنده به کمال میرسند و بسیار یک فرصت خیلی کوتاهی که ما منظور شما کردیم و عید متنتن نوروز با شکوه بین المللی امساله با برگزاری مسابقه با نفوذ جمهوری آید به گشتن ملی واقعا هم با چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی ناحیه رشت حسن دیگر ضم کرد. نورسان حالا توجه دارند که در رقابت‌های اول هم موفق‌تر باشند و تا سن 12 چون به میدان برآمدند و بعدا هم آهسته آهسته مرحله به مرحله باز هم بهترین ها در میدان باقی میمانند از روی عنعنه و سنت های نیاگان ما در گشتن ملی گشتن سنتی خیش و اکنون حالا چون معرفی کردیم که تنها دست پروران مکتبی ورزشی ناحیه رشت با گرفتن مکافات‌های بیشتر هم سرفراز شدند. اگر ما توجه کنیم به آن جایزه‌های ایدانه که از جانب مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه رشت و صاحبکاران انفرادی این منطقه تأسیس داده شده بود واقعا هم ارزنده بودند و آن نورسانی که حالا اینجا هم صاحب مکافات گردیدند نه کم از 3 و 4 تحفه ارزنده ابتدا از لباس‌های ورزشی پایافزال و باز دیگر لوازم‌های ورزشی که مقامات محلی حکومت دولتی در عملی کردن این سم بیشتر و زیادتر توجه کردند و محض همین بود که الکی این روز را همگان پزمان میشوند و انتظار میشوند که تنتنه نوروز بین المللی البته در ناحیه رشت کی آغاز میشود و اشتراک بیش از 17,000 نفر مخلص در این مسابقات بار دیگر این گفته ها رو هم تقویت میدهد و جانبک لایق زاده این نفری که واقعا در تربیه و با کمال رسانیدن یکی از فرزندشان سید اشرف لایق زاده که در جام اروپا در انتالیا هنر جالب نشان داد. این پهلوان سید اشرف لایق زاده در این سمت تربیه نسل نورس علی خصوص شاگردانش خیلی هم خدمت ارزنده کردند. حالا با این موضوع الحال فرصت هست که بعدی به میدان آمدن سید اشرف این نکته را ما بار دیگر تقویت دهیم و حالا در میدان آن نورسانی که از ناحیه نورآباد، تاجیک‌آباد، رشت و همچنین از ناحیه لخش چون نورسان بیشتر بودند مرحله اول امکان داد که غالبان اینجا هم باز دوری بعدی راه یابند. تنها نورسانی که در نهاد آنها در ضمیر آنها ما باید با چنین وسیله البته باز محبت ورزش های سنتی علالخصوص گشتن ملی رو هم باز بیدار سازیم قوی تر نماییم و حالا هم در جریان دیدار از استفاده اصول های جالبی که دست پروران مکتبی ورزشی ناحیه رشت نشان دادن برمی آید که البته این چهره ها هم قدم خود را در راه کامیابی های فردای چنین مسابقه های باشکوه استوار خواهند گذاشت. کاری مربیان هم در یک سطح ضروری بود. اینجا ابتدا از سرداور مسابقات یاریبک لایق زاده و باز چند از استادان ورزش که در رفت مسابقه حکمی کردند و عادلانه، عارفانه و خالصانه در اینجا هم کاری امروزه ستاد داوران به نظر رسید. با پهلوانان باز تا اندازه گران وزن توجه میکنیم که اینجا هم فرصت معرفی آنها هم فرا میرسد و برای گران وزن ها برای آن نفرانی که در مرحله اول و دوم موفق بودند و بعد دور بعدی راه یافتند اینجا هم یک سنجش جدی محسوب می‌یابد و بدون محدودیت در اینجا رقابت از همان عنعنه های
نیاگان ما از همون ورزش سنتی گوشتینگیری یادرس شدن و 3 جایزه 3 مکافات عالی برای غالبان این مسابقات تأسیس دادند. بیا توجه میکنیم اکنون به همان سبقت اولین غنی جان غنیوف که از جانب مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه رشت قدردانی گردید و برای همین پهلوان برنده مدال برنجی جام اروپا که در انتالیا چون برگزار گردید بیان کردیم. مکافات عالی автомашinaи سبکروی تمغه نکسی را تأسیس دادند که این هم شایسته افتخار است و برای دستگیری چنین جوانان لیاقتمند در منبع هم یک زمینه قوی میگذارد. و غنی جان غنیوف خلعت سفید دارد و حریفش سعید عبدالله زاده از ناحیه نورآباد است که با خلعت کبود حالا در میدان است. غنی زاده اینجا هم باز یک عمل دیگر را البته مقابلی حرکت حریفش اجرا کرد و اینجا هم اشاره میکند داور که عمل نتیجه نبخشیده است. رقابت را هر دو پهلوان میتوانند که ادامه دهند. در حقیقت هم امروز چون توجهی بیشتر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان جهت عملی کردن تدبیرهای ضروری در سمت رشدیابی ورزش‌های سنتی علالخصوص گوشتین ملی باز بار دیگر مسئولیت خود مربیان و کمیته‌های مربوط به ساحه را در این سمت قوی‌تر می‌سازد. غنی جان استاد ورزش جمهوری تاجیکستان در گوشتین ملی در سامبو هم در چمپیونات مملکت میان جوانان خوب هنرنمایی کرد و در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گوشتین جودو نیز برنده مقام دوم افتخاری محسوب می‌یابد. و تعداد مخلصان در این ورزشگاه خیلی و خیلی زیادند و این از آن شهادت می‌دهد که مردم البته عنعنه‌های سنتی خویش را پیوسته پسمانند و همین جشن‌های باشکوه ملی و دولتی برای دایر نمودن چنین چهره‌بینی‌ها هم خیلی سازگار میباشند. غنی جان این چهره‌ای که الکی به کمال میرسد با سن البته مبارک 17 قدم نهاد و امیدواریم که این پهلوان در آینده هم نفوذ و شرف ورزش مملکت را در عرصه جهانی باز هم بلند میبردارد. حریفش در این جریان چون خیلی و خیلی تلاش ورزید که دفاع کند وقت داوری برحق است و این نفر سعید اشرف لایق زاده این چهره را هم کارگردان منظوری ما کردند هم دسته خودی غنی جان غنیوف که هر دو هم در این مسابقات ناحیه رشت شرکت دارند. بعدا البته سعید اشرف را فرصت شد معرفی میکنیم. حالا غنی جان در یک امکانیت در حالت خیلی جالب است اما این پرتاف در گوشتین ملی بهاگذاری نمی شود. سرداوری مسابقات و بخش جوانان و ورزش ناحیه رشت هم با جریان رقابت هر یک پهلوان بیشتر اعتبار بدهند که البته داوران جوان مبادا با اشتباه راه ندهند. رقابت همانا ادامه دارد و غنی جان غنیوف خلعت سفید داشته پهلوانی که چون معرفی کردیم برای پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی ماست در شهر انتالیای ترکیه هنرش هم از مد نظر مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه رشت دور نماند و ماست برای استعداد نوتکرار است و برای قدرشناسی ارزش‌های بزرگ ملی و او این تحفه را چون پیشنهاد کردند در رقابت این پهلوان. این پرتافتی که در ابتدا هم اشاره گردید داور حلال بیان میکند اشاره داور که پرتافتی غنی جان غنیوف حلال است. اما اینجا هم باز بحث سرداور و داور مرکز راجع به همین پرتافتی پهلوان شهر دوشنبه غنی جان غنیوف و خورشید مجیدوف جهانگیر مجیدوف برادران واقعا هم در رفت مسابقات امروزه چون رقابت های جوانان امید بخش را تماشا دارند و پهلوان ناحیه نورآباد بسیار اینجا هم راه افتاده گریه دارد واقعا که پرتافت حریف او غنی جان غنیوف حلال نبود و داوران اینجا ناعدالتی کردند و گویا همین نکته را هم موصوف در صحبت با ما بیان کردند و بعدا باز هم توجه بیشتر به همین سمت که بود و ماس
خودی کمیته تدارکات به خلاصه آمدن که باز این پهلوان ناحیه نورآباد رو دوباره به میدان برگردانند و رقابت رو تا به آخر ادامه دهد. اکنون باز ما هم امکان داریم که جریان سبقتی هر دو پهلوان رو منظور شما میکنیم. برای شاه جایزه مکافات عالی автомашинаи сабукравии тамғаи некси ҳарду рақобат доранд. қаблан дар миёни паҳлавонони гаронвазн чунин ҷоизаро албатта пешниҳод мекарданд ва албатта он паҳлавононе ки вазнашон на чандон гарон буд аз ин неъматҳои бузурги замони соҳиби истиқлолии кишвар баҳра мемонданд. ва ғаниҷон ғаниёв ин маротиба ҳам бидуни муболиға паҳлавони ноҳияи нуробод ду тахта пушташ ба замин афтид. ин маротиба иқрор аст, дигар чизе намегӯяд ва инҷо ҳам ба тақдир тан медиҳад. ва ғаниҷон ғаниёв паҳлавони умедбахши мамлакат аввалин шоҳҷоиза мукофоти олиро ба даст овард ва воқеан ҳам таваҷҷӯҳи бештари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чун баён кардем барои рушди бемайлони варзишҳои суннатӣ алалхусус гӯштини миллӣ ки бештар аст, инро ҳам ҷавонону наврасон пайгирӣ мекунанд албатта ва ҳунари худро дар ҷараёни ҳар як мусобиқот бештару беҳтар нишон медиҳанд. Саид Ашраф лоиқзода ҳоло дар майдон аст ва ин паҳлавоне ки чун маърифӣ кардем аллакай давоми 2 соли охир хеле бо як истеъдоди ҷолибаш дар миёни наврасон хеле маҳбубияти хоса дорад ва дар мақоми ҳамун сегонаи ифтихорӣ ҷояшро чӣ дар гӯшини самбо ва чӣ дар гӯшини ҷудо муайян кардааст. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт ба ин паҳлавон шоҳҷоиза мукофоти олӣ автомашинаи сабукравии тамғаи нексиро тақдим карданд ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бобозода шафқат ки ҳамаи паҳлавононро дар ифтитоҳи ин чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ табрик карданд. мардуми ҷумҳурии тоҷикистон балохусус ноҳияи раштро ба ин паҳлавони ғолиб ҳоло тӯҳфаи арзанда мукофоти олиро тақдим карданд ки бори аввал ғаниҷон ғаниёв ба гирифтани ин шоҳҷоиза дар баҳори мубораки сини 17 мушарраф гардид. баъди чун лаҳзаҳое ки паси сар мегарданд паҳлавонони дигар чеҳраҳои шинохта ба майдон хоҳанд омад. инҷо ҳам акнун Саид Ашраф лоиқзода барои идома додани сабқат ҳуқуқ пайдо кард. паҳлавоне ки хилъати кабуд камарбанди сафед дорад. як амал як ҳаракаташ инҷо на чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ буд, аммо мавсуф омода аст ки боз рақобатро дар доираи сабқатҳои аввали мусобиқаи кушоди ноҳияи рашт бо муваффақона идома диҳад. ва воқеан ҳам имрӯз як фазои ҷолибу идона ва ширкат ва ҳузури мухлисони сершумор боз ба тантанаҳои наврӯзи ноҳияи рашт шаҳомат ва шукӯҳи бузургро замъ кард. ҳаводорон ва дӯстдорон ва ҷавононе ки имрӯз воқеан мехоҳанд ки пайрави ҳамон чеҳраҳои асил дар майдони гӯштини миллӣ бошанд. ҳамид абдуллоев аз шаҳри новосибирски федератсияи Россия паҳлавони хилъати кабуд дошта ва ҳарифаш Ҷаҳонгир Маҷидов аз ноҳияи Муминобод паҳлавони устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ албатта дар рабдабандии паҳлавонони навраси сайёра соли 2017 дар мақоми аввал буд ва ба истиснои бархе аз натоиҷаҳои ғайриқаноатбахш мавсуф ҷояшро то андозе дар радабандии беҳтаринҳои сайёра тағйир додааст. аммо боз ҳам бо дастури мураббиён мавсуф малакаву ҳунари худро тақвият медиҳад ва итминон аст ки соли 2018 барои иштирок дар бозиҳои олимпии наврасони Аргентина имкон пайдо месозад ки роҳхат гирад. ҳоло дақиқаи аввали рақобати Ҷаҳонгир ва ҳарифаш Ҳамид Абдуллоев ки дар шаҳри Новосибирски федератсияи Россия сукунат дорад ва аслан зодаи тоҷикистон аст ва имрӯз ҳам дар ҷараёни мусобиқот бештар таваҷҷӯҳ мекунад ки як истеъдоди худро нишон диҳад
اما از ملکه و هنر حریفش کم برخوردار است و چون به میدان آمد و از روی عنعنه‌های سنتی در پهلوی پهلوان ناحیه مومین آباد نشست و بعدا هم با دستور خود داوران به میدان دعوت گردید که اینجا هم البته اون نفری که باز استعداد خوب نشان میدهد به دور بعدی راه مییابد و اصولهای جالب و عنعنوی گوشتین ملی رو هم در سطح ضروری استفاده میکند. باز هم اینجا کمیته تدارکات موظفند که باز تحفه را زم سازند، علاوه نمایند در جریان رقابت خود هر یک پهلوان موفق. توجه میکنیم بار دیگر به زورآزمایی پهلوانان در دو گلیم که 3 جفت حالا زورآزمایی دارند. اینجا هم بیشتر و زیادتر اون جوانانی که وزنشان از 65 تا 81 کیلو رو در بر میگیرد در 3 گلیم مبارزه را ادامه داده ایستادند و جهانگیر حالا هم فرصتی را نتوانست پیدا کند که اینجا حریف را مغلوب سازد، اما برتریش در این دقیقه های اول به نظر می رسد. اصلا جهانگیر یک اصول خیلی معمولی حلوک داخلی را خوب استفاده می کند و اکثر موفقیت هایش هم توسط استفاده سری وقتی همین اصول به دست می آید. اگر امروز هم تواند که این گفته ها را تصدیق سازد، قندیل این ورزشگری که چون بیان کردیم از ناحیه رشت و بعد این فرصتی که یک پرتافت جالب رو هم موصوف انجام داد و قندیل در دیدار اول ظفر یافت و مخلصان مهمانان زیاد هم از تمام شهر و ناحیه های مملکت در این مسابقه کشاد ناحیه رشت در تنتنه عید حقیقی نوروز بین المللی شرکت داشتند. جهانگیر مجیدوف حالا هم مبارزه میبرد، اما از یک نگاهی که ما مشاهده میکنیم جهانگیر نه آن پهلوانی رو میماند که همیشه موفق و سرفراز است. از یک نگاه و باز هم اما همین حالتی که حلوک داخلی را یک پرتافتی جالبه که سامان داد، این البته حلال بها گذاری میگردد از راست، چی در گوشتین سامبو، چی در گوشتین جودو و چی در گوشتین ملی. منظور از گفته های من این است که قیافه این پهلوانی 18 ساله ناحیه مومین آباد برای وصف کردن خیلی استعدادی غنیش نه چندان سازگار است، اما در میدان یک شجاعت و غیوری خود را آنچنان نشان میدهد که البته این را با سیما و چهره و قد و قامتش قیاس کردن خیلی هم جهت های فرق کننده خود را دارد. اکنون بیا توجه میکنیم برای عملی کردن همین گفته ها، برای ثابت نمودن البته اون نظر و اندیشه های بنده که چون بیان داشتم. عبدالله سفرов، عبدالله که امروز وزنش گرانتر است، از ناحیه رشت پهلوانی که از سمت چپ میدان و جهانگیر را الکی مخلصان گوشتین سنتی خیلی خوب میدانند. اون نفری که نه وقت موفق شد، جهانگیر اینجا دستور قبلگاهش حاتم مجیدوف را هم سرمشق کاری خود میداند و برادرش خورشید هم در فاصله خیلی نزدیک با او قرار دارد. اشاره دارد به جهانگیر که البته هنگام داشتن دست یا کمربند بهتر است که دست راست را از کمربند، از بالای کمربند اگر دقیق کوتاه و مشخص داشته تواند بهتر است برای البته عملی کردن چندین اصول های معمول گوشتین ملی و برای مظفریت پهلوان امیدبخش جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف. عبدالله چون در فدراسیون روسیه 2 سال اخیر زندگی میکرد، البته امروز ما مشاهده میکنیم که این پهلوان 26 ساله ناحیه رشت انا همین چهره که خیلی هم الکی وزنش هم بیشتر است نسبت به جهانگیر مجیدوف و تمرین های موسمیش البته برایش امکان ندادند که در این مسابقات در مرحله اول شرکت ورزد. جهانگیر مجیدوف تلاش میکند برای البته در یک فرصت سازگار پیدا کردن حریفش و خیلی یک اصول دوست داشتهش را که ما مشاهده کردیم
дар муқобил бо Ҳамид Абдуллоев сари вақт истифода кард ва зафар ёфт. ҳатто бо ҳамон қомати рост як усулеро ки ҳалоки дохиларо дар сатҳи баланд ҳам истифода кард ва ин ҳам бо ҳамон истилоҳе ки падқувват хеле сатҳи зарурӣ ва ба як назарияи касбӣ аз ҷониби ин паҳлавони 18-солаи ноҳияи Муъминобод иҷро шуд. ҳоло дар муқобил бо Абдулло каме ба мушкилӣ рӯбарӯ гардидааст, чунки вазн инҷо то андозае фарқ мекунад нисбат ба Ҳамид Абдуллоев. аммо дар гӯштини суннатӣ ин амалҳо, ин назарҳо ва вазну вақту ва инҷо сину сол ба инобат гирифта намешавад. нафаре дастболо мегардад ва баъдан ҳам метавонад ки ҳамон сулолаи паҳлавонӣ инҷо ҳам боз бештару зиёдтар ба назар расад, яъне бародари ӯ, бародаре ки мағлуб гардидааст ва нафари ҳамдастааш ва боз афроди дигар ҳам барои қасд ситонидани нафари ба бохт рӯбарӯ шуда ба майдон меоянд ва талаб мекунанд ки ман бо нафари ғолиб албатта мубориза мебарам ва қуввозмоӣ мекунам. маҳз ана ҳамин анъанаи суннатӣ дар ноҳияи рашт бештар мавриди амали паҳлавонон қарор гирифт. баъди оне ки як нафар паҳлавони ноҳияи рашт ки дар гилими аввал чун мағлубаш карданд ва баъдан ҳам Ҳамид Абдуллоев аслан сокини ноҳияи рашт аст ва чун баён кардем ки дар шаҳри Новосибирски Федератсияи Россия айни замон истиқомат мекунад ва ин қувваозмоии сеюми Ҷаҳонгир Маҷидов аст. ва дар гилеми аввал чун баён кардем ки Ҷаҳонгир ҳам хеле ҳунари хуб нишон дод ва муваффақ ҳам шуд. ва барои Ҷаҳонгир Маҷидов мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт чун маротибаи сеюм аст ки ба майдон меояд, аллакай тӯҳфаро ҳам боз зам кард. дар дидори аввал албатта як мукофот ё ду мукофот пешбинӣ шуда бошад, дар дидори сеюм аллакай ин шумора бештар мегардад. дар рақобати баъдӣ ки зафар меёбанд ҳамчунин аз як марҳила ба марҳилаи дигар мукофотҳо зам мегарданд ва нафари комёб ба марҳилаи баъдӣ барои шоҳ-ҷоиза агар тавонад ки инҷо ҳам ғаюрӣ ва сабурӣ ва музаффарияти бештарро ҳам ба даст оварад. ва боз Ҷаҳонгир Маҷидов инҷо ҳам мубориза бурд, аммо аз майдон ҳарду берун шуданд. Абдуллоев паҳлавоне ки чун муаррифӣ кардем, ин маротиба ҳам боз бармегардад. Абдулло Сафаров аз ноҳияи рашт бармегардад ба гилеми марказ. ҳамоно рақобат бенатиҷа аст миёни ҳарду. Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобати сеюм каме хастаҳол шуд ва акнун сабабашро ҳам аллакай мухлис бинандаи заки хуб эҳсос мекунад ки гаронвазнии паҳлавони ноҳияи рашт Абдулло Сафаров барои ин варзишгари умедбахши Тоҷикистон Ҷаҳонгир Маҷидов мушкилӣ ба вуҷуд овард. Ҷаҳонгир қомати рост дорад, хеле албатта дар ин маврид ҳам талош меварзад барои ҳамон усули маъмуле ки бештар чун баён кардем маҳз дар гӯштинҳои миллӣ дар тантанаҳои Наврӯз ҳам соли сипарӣ гардида ва оғози рақобатҳои паҳлавонон чун ба назар мерасад, маҳз ҳамин усулро Ҷаҳонгир Маҷидов мавриди истифодаи хеш қарор медиҳад. Абдулло ва Ҷаҳонгир ҳам инҷо акнун дигар кориро барои беҳтар сомон доданаш чун талош мекунад, аммо муваффақ намегардад. Ҷаҳонгир бори дигар амри доварро инҷо ҳам ба инобат мегирад ва акнун Абдулло Сафаров бошад. агар ба ҳунари ин паҳлавон 3 сол қабл назар афканем, хеле нафари фавқулода буд, истеъдоди ҷолиб дошт ва 2 сол ки дар Федератсияи Россия дар муҳоҷирати меҳнатӣ буд, албатта аз тамринҳои доимии мураббиён фориғ монд. Ҷаҳонгир Маҷидов боз ҳам як талоши дигараш ҳам бидуни самараи дилхоҳ аст. Абдулло хастаҳол шуд дар ин маврид акнун. ҳамон як қувваи бештару изофае ки
дар омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ ба вуҷуд меояд. имрӯз ҳам мо мушоҳида мекунем ки дар ҳамон қиёфаи паҳлавон он қадар намудор нест. абдулло сафаров ҳам инҷо акнун вақтро кашол медиҳад, аммо ҷаҳонгир мувозинатро мехоҳад гум кунад. инҷо фурсате ки ба канори росту чап амал мекунад ва дасти ҳарифро дар фурсат доштан каме ба сӯи пешҳаракат кардан. ин ҳалол аст, чун мушоҳида мекунем ки бале довар инҷо як ишорае кард ва ман фикр мекунам ки амали довар дар ин ҷо инкор мешавад ва набояд ки ин партофт ҳалол ҳисобида нашавад. чӣ гуна? агар мо ин тавонем ки ин тартибро бори дигар мушоҳида кунем, албатта усул аз маркази майдон буд ва баъдан ҳам партофт аз гилем каме берунтар буд, аммо он ҳаракат ва ибтидои амали паҳлавони ҷавони ноҳияи Муъминобод аз ҳамон маркази гилем буд. бале инҷо ҳам ишора мекунад ҳам довар ва ҳам сардовари мусобиқот ва инҷо ҳам кумитаи тадорукот ки ин амал аз маркази гилем буд ва партоф берун аз майдон. абдулло худ паҳлавон аст, иқрор шуд ва ин гуфтаҳоро ҳам тасдиқ кард. ҷаҳонгир маҷидов сеюмин ғалабари худро дар ин мусобиқот чун баён кардем ки ба даст овард. ана ҳамон анъанаҳои қаблии ниёгонамон боз эҳё мегардад. манзур аз гуфтаҳои ман, баъди оне ки абдулло сафаров шикаст хӯрд, боз ҳам акнун барои қасди абдуллоро ситонидан боз паҳлавони умедбахши 18-солаи ноҳияи Рашт абдулло ҳамноми ӯ ба майдон баромад. он нафаре ки боз ҳам ҷаҳонгир маҷидовро мехоҳад ки инҷо таслим созад. ҷаҳонгир қомати баланд дорад ва ҳоло ба ҳуҷум мегузарад. ин маротибаи чаҳорум аст ки ҷаҳонгир мехоҳад аз худ маҳорат, матонати беҳтар нишон диҳад ва ҳамон усулро ҳам ҳалоки дохиларо ҳадафи истифодаи доимии хеш қарор диҳад. чунки унс гирифтааст, одати доимияш ҳам ҳамин аст ва бештар ҳар як варзишгар ҳам аз овони кӯдакӣ ва баъдан наврасиу то ба ҳамон бузургсолияш як усулеро ҳамеша мавриди амал қарор медиҳад ки нисбат ба усулҳои дигаре ки мавсуф истифода мекунад, албатта боз ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дорад. яъне дар майнаи ҳамин паҳлавонон хеле ва хеле ҳамон усули дӯстдоштаашон ҷойгир аст ки ҳаракат баробари оғози ҳар як дидор ҳам аллакай барои амалӣ карданаш, барои иҷро намудани ҳамин усул бештар талош мебарзанд. мас ҷаҳонгир маҷидов инро ҳам дар майдони имрӯза нишон дод. се ғалабае ки ба даст овард мас тавассути ҳамон ҳалоки дохила буд. аммо ин маротиба ҳам абдулло паҳлавони роҳияи Рашт ки дар гӯшини ҷудо мавсуф ана ҳамин нафаре ки маърифиаш кардем, на чандон қомати баланд дорад ва имрӯз ҳам дар муқобил бо устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ талош мебарзад ки албатта қасди ҳамноми худ абдулло сафаровро ситонад. бале дар ин ҷараён мушоҳида мекунем ки боз ҳам ҷаҳонгир маҷидов ҳунараш фарқкунанда аст. дар гилеми сеюм рақобат ҳамоно идома меёбад ҷаҳонгир ва абдулло ҳам дар ҳафтаи сипари гардида чун як мусобиқаи бошукӯҳи ноҳияи Рашт баргузор гардид ки мавсуф бо 5 нафар ҳарифи худ даст боло гардид. хеле ҷавон аст, аммо истеъдоди хуб дорад. бубинед ки аллакай дар муқобил бо ҷаҳонгир маҷидов чун истодагарӣ кард, ин маънои онро дорад ки албатта абдулло нафари тасодуфӣ нест дар майдон ки бо ҷаҳонгир маҷидов қувва санҷад. инро ҳам вақт нишон медиҳад, ҳамоно зурозмои паҳлавонон идома меёбад ва аз ноҳияи Муъминобод, аз Ховаленг, шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, ҳамчунин аз ноҳияи Ҳамадонӣ, аз шаҳри Қурғонтепа, собиқ Қурғонтепа, Бохтари Ҳозира ва ҳамчунин аз ноҳияи Масчоҳ ҳатто паҳлавонон ҳам дар ин мусобиқот ширкат доштанд, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Турсунзода ва бештари он чеҳраҳое ки ба пирӯзӣ ноил гардиданд аз ҳамин манотиқи мамлакат буданд ки ҳоло фурсат ҳаст барои маърифии онҳо низ ва ҳамоно ҷаҳонгир талошу муборизаро ҷиҳати муваффақияти чоруми худ дар ин даври баъдӣ идома медиҳад ва аслан дар куштини миллӣ як зебогӣ ва шаҳомат вақти он
لحظه به نظر میرسد که پهلوان قامت راست سبقت کند، حریف را احترام سازد و هنگام حرکت عملهای بیشتر و زیادتری که البته از خود نشان میدهد در مقابل با حریف خیلی مهربان باشد. یعنی حریف را احترام کردن یکی از خصوصیت های نیک انسانی و خصلت های نجیب هر یک پهلوان است. و در رقابت برخی از پهلوانان ما تکبری، به احترامی و قصداً عملهای غیری انسانی را ما مشاهده میکنیم که البته گوشتین سنتی این عملهای غیر انسانی را کاملا رد میکند. وقتی که همین رکنها رو پهلوانان در میدان بهتر مورد استفاده خیش قرار میدهند، واقعا هم مردم با چنین پهلوان اعتمادش قوی میگردد و پیوسته آن رو هم دستگیری میکنند. و در ناحیه رشت همین عامل ها، همین بند و بست های اساسی گوشتین ملی هم خوب رعایت گردیدند و بیشتر هم در ردیف کارهای آمادگی و در جریان هر یک زورآزمایی باز هم پهلوانان کوشش میکردند که همون خصلت‌های نجیب خود را نشان دهند. جهانگیر مجیدوف این پهلوانی که تلاش کرد، مبارزه برد، در 3 دور ظفر یافت و اینجا اکنون هر دو را داوران از یکدیگر جدا میکنند. یعنی در گوشتین سنتی این عنعنه هم رایج است. وقتی که وقت طولانی بدون محدودیت پس سر میگردد، اینجا هم داور باز با هر دو پهلوان مشورت میکند و با ریزوگی یکدیگر پهلوانان میتوانند که باز از یکدیگر جدا شوند و رقابت را باز با نفران دیگر ادامه دهند. و اینجا یک مشورت، یک توصیه بود، اما باز هم داور اینجا همون نقطه خلاصه آخرین خود را برآورد که 3 دور دیگر، یعنی 3 دست دیگر که این رایج است با همون شعله گفته های خود داوران پهلوانان رقابت کنند و اگر نتیجه ندهد همین لحظه معین گردیده و شاید بگذار خود پهلوانان هم با خلاصه آیند. و در گلیم دیگر اینجا ما 2 نفر سعید مومین از ناحیه رشت و ابوبکر زویروف رو میبینیم. ابوبکر پهلوان شهر دوشنبه خلعت کبود دارد و پهلوان میزبان با خلعت سفید در میدان رقابت کرده ایستاده است. و شمشاد عبدالله حالا در میدان انتظار حریف است. این هم یک عنعنه عجیب است و بار دیگر هم جهانگیر مجیدوف خیلی همان حلوک داخله را خوب استفاده کردنی بود، اما داشتن دست را فراموش کرد. ابوبکر زویروف باز هم حالی سعید مومین را اینجا هم با اصطلاحی که به تنگ آورده است. و اکنون در این جریان باری در توجه میکنیم باز با همون لحظه که چون بیان کردیم و هر دو هم با همون فکری داور راضی بودند که 3 دفعه دیگر گریبان یکدیگر میگیرند، اگر موفق نشوند اونگاه میدان را ترک میکنند و با نفران دیگر قوازمایی خواهند کرد. ابوبکر باشد با سعید مومین پهلوان ناحیه رشت همانا قوازمایی دارد و در گلیم دیگر اینجا هم باز شیخوف با گندیشکوف رقابت دارد. فریاد شیخوف این پسری یکی از پهلوانان معروف کشور ایباد شیخوف از ناحیه ونج است و برادری کردی سعید ولی گندیشکوف صالح گندیشکوف حریف فریاد است. صالحی که خلعت کبود دارد در میدان حالا رقابت را اینجا هم نوکک آغاز کرد. در گوشتین ملی چون بیان کردیم که وزن با این نوبت گرفتن نمی شود و محض این رو هم خودی صالح خوب میداند و مردم هم پیسخند زدن در ابتدا. البته اینجا که برای این پهلوان حریفش خیلی و خیلی وزنش گران است، اما صالح به گفته مربیان اعتبار نداد و خود خواست که در مقابل این پهلوان خیلی گران وزن ونجی مقاومت کند و مبارزه برد. سعید مومین با همراهی ابوبکر زویروف در گلیم دیگر هستند و اینجا فریاد شیخوف با همراهی پهلوان شهر ترسونزاده صالح گندیشکوف همانا زورآزمایی دارند. یک فرصتی که هم
برای فریاد شیخوف بهتر بود. این عمل رو فریاد شیخوف باید با طرز دیگر استفاده میکرد و اصلا اصول دوست داشته قبلگاه این پهلوان خلعت سفید داشته این بود شیخوف دیگر است. جوز کردن حلوکی داخله رو هم بیشتر و خوبتر استفاده میکرد، اما اکثر مظفریت قبلگاه این پهلوان خلعت سفید داشته با همون یک حلوکی که جوز کرده و باز باری دیگر هم فریاد یک کوشش دیگر را سامون داد، اما داشتن دست رو از خاطر فراموش کرد، موفق نشد. احوال پهلوان گران وزن رشتی سعید مومین هم خیلی مشکل شد بعد این مبارزه که بیشتر و زیادتر ابوبکر زویروف علاقه خوفی زیاد برای او با وجود آورد، یعنی سلسله هجوم ها رو که بیشتر کرد علاقه برای خود سعید مومین مشکلی باز هم زیادتر شد. در گلیم دیگر همانا رقابت این دو پهلوان چون بیان کردیم که صالح گندشکوف و فریاد شیخوف از ناحیه ونج همانا ادامه دارد، اما نتیجه نه با آن طرزی که برای هر دو پهلوان بیشتر و زیادتر ضرور است و محض برای فریاد شیخوف که هم قامتی بلند دارد و هم وزنش هم 23 یا 25 کیلو تقریبا نسبت به حریفش بیشتر است. گندشکوف از این نمی حراست و رقابت را ادامه می دهد. هر دو هم به گلیم دوم گذاشتن، اما این مراتب هم فریاد شیخوف ببینید که ایستادگی میکند، انتظار می شود از همین فرصت. حالا که فریاد باید در یک لحظه که تواند که باز هم حال این پهلوانی نه چندان گران وزنی شهر ترسون زاده را باز هم مشکل تر شدد. اکنون یک اصول جالب هم از جانب ابوبکر زویروف در سطح بلند استفاده کردید و ابوبکر به توجه میکنید باریدگر بعد گلیم دیگر که چگونه حریف را فریب داده با نیمه راست اشاره کرد، دست راستش را کوتاه برکشید و همین ترتیب حریف با تخت پوست افتید و سعید مومین پهلوان ناحیه رشت از نتیجه دلخواه این مسابقات به نصیب گردید. صالح گندشکوف و فریاد شیخوف همانا رقابت را ادامه میدهند و صالح غیرتش خیلی بزرگ است، بیشتر به نظر میرسد نه در این مسابقات. باز همچنین نظر این فرصتی که بیان کردیم و اکنون شیخوف پرتافتش به تخت پوست است. صالح گندشکوف چون مبارزه برد اما موفق نشد. من فکر میکنم که جسارت و غیرت کرد نسبت به دیگر پهلوانان گران وزنی که در میدان بودند و نخواستند که با این پهلوان ونجی فریاد شیخوف رقابت کنند. و باز با دیگر حکیم از ناحیه رودکی پهلوان خلعت سفید داشته، حکیم از ناحیه رودکی خیلی با جرأتانه در دور اول حریفش را مغلوب کرد و همین طور پیروزی اولینش را به دست آورد. پهلوانان ناحیه تاجیک‌آباد، نورآباد، لخش در مرحله دوم هم برخی از آنها شرکت داشتند. این معنای آن را دارد که آنها هم در مرحله اول البته صاحب ظفر گردیده بودند و نفر دیگر را چون معرفی کردند در ورزشگاه یکی از پهلوانان خیلی شهرتیار کشور غزلشاه دولتشاه از ناحیه یوگان را که نه وقت به میدان برآمد. محمدالله پهلوان، محمدالله این ورزشگر خلعت سفید داشته از ناحیه رشت است، تحت راهبری رؤوف حکومتوف الان که دانشجو در شهر دوشنبه تمرین میکند و حریفش نصرالله از ناحیه نورآباد ورزشگر خلعت کبود داشته. تنها یک جفت در میدان هنرنمایی دارد و داوران دیگر اینجا هم موظفند که پهلوانان موفق را البته در نیمه راست میدان اینجا هم باز حریفانشان را معین سازند. همون طرز و ترتیبی باز یک لحظه خیلی جالب بود، اما برای نصرالله این حالت گران افتاد که از این ورطه رها یابد
و محمدالله لایق‌زاده این پهلوانی خلعت سفید داشته، چون بیان کردیم که قبلگاه این ورزشگر هم سالهای قبلی خیلی یک استعداد فوق‌العاده داشت. یوریبک لایقوف در میدان‌های گشتین ملی و همچنین سامبو خیلی یک متانت، جسارت بزرگی پهلوانی را نشان میداد و این سالاره را الکی فرزندانش هم ادامه میدهند. برادران محمدالله اینجا هم 4 فرزند یوریبک لایقوف البته در مسابقه های نه تنها گشتین سنتی در تنتنه نوروزی بین المللی مناطق های کشور هنرنمایی میکنند، بلکه در گشتین سامبو و جودو هم الکی سال تا سال نتیجه بهتر را هم به دست می آورند. نظرالله معلوم است که تو اندازه تجربه کافی ندارد نسبت به محمدالله لایقوف. آیا یک لحظه که خیلی هم جالب، اما حرکت محمدالله با آن خاطر بدون ثمره دلخواه انجام یافت که محمدالله دست یا اورنج حریف را کوتاه نداشته بود، حتی کمربند رو هم از بالا اینجا هم نداشته بود و علت موفقیت را به دست آوردنش همین بود. اما جالب از رقابتشون، هر دو هم وزنشون تا اندازه برابری را نشان میدهد. تجربه محمدالله از حسابی تمرین های نه بلکه موسمی بلکه دائمیش خیلی بهتر به نظر میرسد. این مراتب هم محمدالله ثابت ساخت که او نفر تصادفی نیست و پرتافتش در این جریان حلال حسابیده شد. بله، لحظه به لحظه برای ورزشگران موفق امکانیت بهتر میگردد که به مرحله کامیابی های بعدی نائل گردند، به مرحله کامیابی های بعدی شامل گردند. بله، و اکنون باز دیگران اینجا شریف نظریف پهلوان شهر کلوب کمربند سفید دارد و اکثر آن چهره هایی که به میدان می آیند و حریفش از ناحیه فیض‌آباد، این سابق ورزشگری که طی سالیانی دراز میدانداری کرده بود و با همون سبب‌هایی که تمرین خود را محدود کرد و با همون امکانیت‌های موجوده موصوف نتوانست که مهارت خود را تکمیل دهد. شریف باشد البته امسال قدم به بهار 19 گذاشت و فرزند یکی از پهلوانان شهرتیار مملکت خیرالله نظریف، استاد ورزش درجه بین المللی، چمپیون جهان در رشته گشتین جودو و سامبو میان سابقه داران و اکنون امروز این چهره که قامت بلند دارد، پهلوان امید بخش مملکت، در رقابت دومی خود ببینیم که چی کار میتواند که سامان دهد. در یک دور شریف نظریف موفق شد، این هم در گلیم بعدی بود. بعداً داور عادل خلیوف از ناحیه رشت امر کرد که استید این حالت البته با این نوبت گرفتن نمی شود و خلیوف اینجا اشاره میکند کمربند را درست داشتن، درست بستن. البته باز همون عامل های اساسی رشدیابی ورزش های سنتی علی خصوص گشتین ملی را که از جانب کمیته های مربوط به ساحه تاکید کرده می شود، چه از جانب فدراسیون گشتین ملی، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که باید البته در برگزاری البته مسابقه های هم ملی و هم دولتی که البته عنعنه های سنتی اینجا هم بیشتر بر نظر گرفته می شوند، باز همین عامل ها هم مورد عمل قرار گیرند. شریف اینجا هم باز با جرأتانه تلاش می ورزد. هر دو پهلوان در یک حالتند. شریف امکانیتش بهتر شد اما دست و نهایت دست. این اصول را بدون داشتن دست عملی کردن غیر امکان است. این را شریف باید بهتر داند و حریفش هم خوب احساس کرد، چون وقت را کشال دادن. هر دو پهلوان هم با ریزوگی یکدیگر از میدان بیرون می شوند و با نفران دیگر رقابت میکنند. باز دو نفر پهلوان خیلی معروف و شهرتیار کشور به میدان می آیند. اینها سید جلال سیدوف در تنتنه جشن نوروز بین المللی ناحیه رشت شرکت داشتند و همچنین شاهرخ امیرخانوف پهلوان شهر کلوب. شاهرخ امیرخانوف
و ورزشکاری معروف جمهوری تاجیکستان از ناحیه واسه سعید جلال سعیدов وارد میدان شدند و حالا هم باز دو پهلوان گران وزن دیگر ابوبکر زائیرов و سمه افغانov از ناحیه مومین آباد به میدان برآمدند. سمه پهلوان کناری چپ بوده، کناری راست بوده داور که چون جایشان زود زود عوض میگردد و ابوبکر را علاقه مخلصان خوب پیخست کردن، شناختند که بعد آنه که سعید مومین را شکست داد باز هم حقوق پیدا کرد که راهی مبارزه را برای البته طی کردن همان پنجگانه مدعی شاه جایزه ادامه دهد. ابوبکر فعالتر است، سمه باشد چون به زانو افتید و اکنون باز از راست رقابت ادامه می‌یابد در این جریان. در گلیم دیگر هم باز پهلوانان شهرتیار مملکت غزلشاه دولتشاه و خورشید مجیدov توسمایی را نوکک آغاز کردند. خورشید اینجا اعتراض دارد برای نادرست بودن لباس های پهلوان ناحیه یاوان. ابوبکر و سمه باشد در گلیم اول این دو پهلوان گران وزن هم مبارزه را ادامه داده ایستادند و بارش باران به رفت برگزاری مسابقه ها تا اندازه تاثیر رسانید و چون این لحظه که دیگر یک حالت لغزیدن پهلوانان هم در میدان البته از استثنا دور نیست، اینجا هم دیگر امکانیتی در بالای گلیم رقابت کردن نیست و سرداور مسابقات و داوران هم به خلاصه آمدند که زورآزمایی پهلوانان اکنون در مرحله بعدی بالای سبزه صورت گیرد. همان عنعنه بابایی، همان سنت های نیاگان اکنون اینجا هم رعایت گردید. غزلشاه خورشید مجیدov کمربند سیاه دارد. هر دو از گلیم بیرون برآمدند. چون بیان کردیم داور عادل خالیوف به کناری راست توجه میکند، مبارزه را پهلوانان ادامه میدهند. غزلشاه ما از سال 2017 وقتی آنه که در شهر حصار یکی از پهلوانان معروف گران وزن ازبکستان محسن اسامالدینov را شکست داده بود، شهرتش در گشتن ملی خیلی اوج گرفت و خورشید مجیدov بعدی همان مظفریت پیوستش در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در گشتن جودو در شهر وحدت، این مسابقه بین المللی با اشتراک نمایندگان 15 کشور جهان برگزار گردیده بود و یگانه تاجیکستان را خورشید مجیدov واقعا معرفی کرد. نوابسته از آنه که مقام های افتخاری را به دست نآورده باشد هم، اما استعدادش از مد نظر هواداران و مخلصان گشتن جودوی کشور دور نماند و زیر شعاری که به خاطر حمایت و حفظ و احترام بزرگ ارزش های بزرگ ملی پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، این ورزشکاری از همه خردتر در این مسابقات که 18 سال داشت در مقابل با چمپیون جهان، برندگان جایزه های افتخاری مسابقات قهرمانی جهان در گشتن جودو و اشتراکچیان بازی های المپی مبارزه بود. حتی در مقابل با عبدالله تندریف که یک استعداد جالب نشان داد. اما امروز هم غزل و هم خورشید نتوانستند که قصد ناکامی های سال 2017 را ستانند. توجه میکنیم دوستان عزیز به زورآزمایی دو پهلوان، دو ابرمرد میدان گشتن ملی. اینها شمشاد عبدالله پهلوان ناحیه رشت با خلعت سرخ و شاهرخ امیرخانov با خلعت سفید که میدان را زینت و جلوی دیگر بخشید قدم هر دو پهلوان. یک تلاش شاهرخ امیرخانov اینجا هم و زود است که در این جریان باز هم شمشاد البته با همان سمت دلخواه خود برگردد. دست را می‌دارد اما اینجا آستین را داشتنش افضلتر است. شاهرخ هم خوب می‌داند اصولهای معمول و
амалҳои пайвастаи бо муваффақонаи ҳарифаш. Ой, як лаҳзае ки боз ҳам пешпо ин усуле ки хеле хавфнок аст барои Шоҳрух Амирхонов, чунки дар бархе аз комёбиҳои Шамшод маҳз амалӣ кардани ҳамин усул боис гардида буд. Шамшод камарбанди ҳарифро айни муддао дошт. инҷо бо истилоҳи дифоъ ё блок, чун ишорае ки дар инҷо дастро рост ба камарбанди ҳариф бурд. ин дар гӯштини миллӣ албатта мамнун нест, аммо дар гӯштинҳои дигар баъди албатта сипарӣ гардидани маҳз дар гӯштини ҷудо баъди сипарӣ гардидани сонияҳои лозима баъдан ҳам инҷо довар муҷозот мегардад. хеле шаҳомат ва зебогии гӯштинро дар ҳузури мухлисони беш аз 17,000 нафар дар ин тантанаи бошукӯҳи Наврӯзи ноҳияи Рашт ҳарду паҳлавон нишон доданд. бубинед ки дар майдон аллакай шумораи мухлисон чун баён кардем хеле ва хеле зиёд аст, ҳатто ҷои нишаст ҳам нест. ва инҷо ҳам мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маҳз барои чеҳраҳои асил, маҳз барои эҳёи варзишҳои суннати гӯштини миллӣ ин тадбири заруриро амалӣ карданд ки тантана ва шаҳомату шукӯҳи бузурги Наврӯз таҷассум ёбад, ҷавонон дастгирӣ ёбанд, наврасон рӯҳбаланд шаванд ва фардои худро ҳам тавассути нақшаҳои мураббиёни хеш дар роҳи музаффарияту пирӯзӣ албатта дар болои гилем дар тамринҳо сипарӣ кунанд, ки ин ҳам фарҳанг аст, ин ҳам одоб аст, ин ҳам ахлоқи ҳамидаи насли Наврас ва тарбияи дурусти ояндаи насли Наврас албатта дар самти маърифии ватани маҳбуби мост. рақобат ҳамоно идома меёбад. Шоҳрух як муборизае ки бурд самар наовард ва Шамшод Абдуллоев ҳам се кӯшише кард, инҷо бидуни муваффақият паси сар шуд. мухлисон пасмонанд дар ҳамин наврид, интизори амри раиси кумитаи тадорукотро. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт шоҳҷоиза мукофоти олиро баъди сипарӣ гардидани албатта дақиқаҳои аввал таъсис доданд. дар муқобил ана бо Шамшод Абдуллоев ки имрӯз паҳлавони шаҳри Кӯлоб Шоҳрух Амирхонов чун ба майдон баромад, Мерседес Бенз ва боз мукофотҳои дигари пуливу молӣ, боз ҳаминҷо илова ва зам беш аз 4000 сомонӣ ва боз инҷо ҳам аллакай шоҳҷоиза ва баъдан ҳам як амалу ҳаракатҳои бештари ҳарду паҳлавон ки табъи дили мухлисон буд. инҷо ҳам боз кумитаи тадорукотро бетараф нагузошт ва боз ба ҳамон мукофотҳо боз мукофот зам мегардад. супер ҷом 8 мукофоти оливу арзанда. ин амал ҳам бо муваффақона барои паҳлавони мизбон сомон наёфт. Шамшод Абдуллоев як кӯшишеро анҷом дод, аммо аз иҷрои ин усул варзишгари шаҳри Кӯлоб хеле хуб бархурдор буд, аз ин вазъияти мураккаб раҳо ёфт. Шамшод бисёр моҳирона устокорона амалҳоеро анҷом медиҳад ки ҳариф дар ҳайрат мемонад, аммо Шоҳрух Амирхонов ин маротиба ҳам аз мушкилӣ раҳо ёфт. паҳлавони шӯҳратдиёри ноҳияи Рашт хеле дилпурона амал мекунад. нисбат ба Шоҳрух аллакай қувваи изофае ки инҷо ҳам нафаскашии паҳлавон, ҳаракатҳояш, ҷастану амал кардану мубориза бурданаш дар ҳар маврид хеле бартарӣ дорад ва осеби Шоҳрух Амирхонов ба гумонам ҷиддӣ нест. духтурони даст мусобиқа ҳоло ба меҳмони шаҳри Кӯлоб кӯмак мекунанд ва се шоҳҷоиза тавре ки баён кардем инҷо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия таъсис доданд. шоҳҷоизаи аввалро Ғаниҷон Ғаниев паҳлавони хеле умедбахши мамлакат ба даст овард ва ҳоло барои шоҳҷоизаи дуюм мукофоти олӣ
автомашинаи сабуграви тамғаи Мерседес Бенц 4000 сомонӣ ва боз инҷо ҳам 5 мукофоти дигар ки чун замъ гардид. ин бори дигар аз ҳамон дилсӯзӣ ва садоқати бепоёни кумитаи тадорукот нисбат ба варзишҳои суннатӣ дарак медиҳад. озмоиро Шоҳрух ва паҳлавони ноҳияи Рашт Шамшод идома медиҳанд. Маҳмадсафо Лоиқов, собиқ паҳлавони шӯҳратёри ин минтақа, ҳоло ҳакамӣ дорад холисона. бубинед ки хеле бо чобукона ба ҳар самте ки паҳлавонон ҳаракат мекунад кӯшиш менамояд ки албатта дур намонад ва амали паҳлавононро ҳам мавриди назари амиқи худ қарор диҳад. Шамшод фаъолтар аст. дирӯз ҳам дар ноҳияи Тоҷикобод ба гирифтани мукофоти олии шоҳ-ҷоизаи аввалини мавсими имсолаи тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ шарафёб гардид. агар имрӯз бахташ дар майдони худ омад кунад, Шоҳрух Амирхонов як кӯшиш кард. ин варзишгари ноҳияи рӯдакӣ чун баён кардем ки ҳаким як ғалаба дошт ва дар ҷараёни зурозмоии паҳлавонон дар гилеми дигар ҳаким мубориза бурда истодааст. аммо рақобати марказӣ барои ҳамон мукофоти олӣ чун баён кардем ки ҳоло миёни Шамшод ва Шоҳрух идома дорад. Шоҳрух ин маротиба ҳам Шамшод як ҳолат, як усуле ки дар гӯштини ҷуддо бо ҳамон истилоҳе ки мелница хеле ва хеле маъмул аст ва ин амалро ҳам Шоҳрух хуб пайхас кард, нагузошт ки ин ҳолат усул амалӣ гардад ва ду ҳолати хавфнокро Шоҳрух Амирхонов бартараф карда тавонист. акнун маротибаи сеюм аст ки бори дигар ҳам Шамшод ба ҳуҷум ва ба ҳамон ҷиддият амал мекунад ва Шоҳрух ин маротиба бубинед ки ҳолатеро ки чун баён кардем аммо ҷафс дасти ростро ба камарбанди ҳариф бурд, аммо дар доштани камарбанд муваффақ нагардид ва зуд ҳам Шамшод ба ҳамла мегузарад. намегузорад ба самти чап, ба канори рост доштани оринҷ, даст, гиребон, камарбанд тамоми нирӯву қувваи худро баҳри он равона месозад ки дар майдони худ муваффақ бошад. аммо Шоҳрух Амирхонов имконияташ намедиҳад, ҳарчанд ки хаста шудааст нисбат ба Шамшод Абдуллоев. аллакай аз 5 ҳолати мушкил Шоҳрух Амирхонов раҳо ёфт. агар дигар паҳлавон мешуд дар муқобил бо Шамшод тоб овардан наметавонист ва Шамшод метавонист ки чунин фурсатҳо сари вақт зафар ёбад. Хайрулло Назриев ҳоло ба шогирда Шоҳрух Амирхонов ки чанд сол қабл Шоҳрух ҳам таҳти роҳбарии ин мураббии соҳибтаҷриба устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ тамрин мекард ва дар ҷамъияти варзишии Динамо низ айни замон дастури Хайрулло Назриев сари вақтист барои Шоҳрух Амирхонов ва озмои ҳамоно идома меёбад. ва бори дигар ҳам Шамшод Абдуллоев як амали дигарро хост ки хуб истифода кунад. ин маротиба ҳам бахташ омад накард. бештар инҷо 6 ҳамла, истифодаи 6 усул, 6 дафъа аз ҷониби паҳлавони ноҳияи Рашт Шамшод Абдуллоев ба назар расид ва 3 маротиба паҳлавони шаҳри Кӯлоб ба ҳамла гузашт барои амалӣ кардани ҳамон усулҳои ҷолиби худ. яъне як баробар ҳаракати паҳлавони ноҳияи Рашт бештар аст нисбат ба Шоҳрух Амирхонов. нишондодҳои оморӣ ин ҷараёни рақобатро комилан ба нафъи Шамшод Абдуллоев ҳал месозад. аммо боз вақти боқӣ монда нишон медиҳад ки кадоме аз ин паҳлавонон барои ин суперҷом лоиқанд, сазовори суперҷоми мусобиқоти бошукӯҳи ноҳияи Рашт мебошанд. 3 шоҳҷоиза чун баён кардем. аввалин барандаи шоҳҷоиза ин Ғаниҷон Ғаниев маҳсуб меёбад ва ҳоло суперҷоми наврӯзи 2018 дар ноҳияи Рашт миёни ҳарду ин паҳлавон аст. автомашинаи сабуграви тамғаи Мерседес Бенц
و اینجا هم باز چاروای کلان شاخدار و باز هم 4000 سومونی و تلویزور و باز چندین مکافات هایی که از خاطری بنده هم فراموش شدن و 8 مکافاتی که در اینجا ما البته در ابتدا هم چون بیان کردیم با استثنای شاه جایزه در مجموع خیلی مبلغی بزرگ رو طلب میکند. شاهرخ امیرخانوف اعتراض دارد که این خلعت پهلوان ناحیه رشت البته جوابگو برای رقابت گوشتین ملی نیست. در گوشتین سامبو چون علاقه مخلصان هم اینجا واقفند بهتر میدانند که این کمرمند این خلعت برای گوشتین سامبو است و اکنون اعتراض کرد و پیشنهاد نمود که خلعتش را عوض کند. اصلا در گوشتین سنتی این به این نوبت گرفته می شود. البته بیشتر در جشن‌های دیگر و همچنین در مسابقه‌های سطح باشکوه هم کمربند و همچنین هم خلعت باید جوابگو به طلبات معیارهای ضروری باشد. و اکنون این رو هم باز سرداوری مسابقه محمد صفا هم به این نوبت گرفت و شمشاد عبداللهیف هم خاکساری خود را باری دیگر نشان داد، رفته خلعت خود را عوض کرد و بعداً باری دوم به میدان برآمد. اکنون رقابت را باز پهلوانان ادامه میدهند. اکنون تقدیر سوپر جام ابتدا از شاه جایزه و 8 مکافات دیگر چگونه حل می شود به نفع کی کسی نمیداند. توجه میکنیم به سبقت مرکز، توجه میکنیم به زورآزمایی هر دو پهلوان نامدار کشور شمشاد عبداللهیف و شاهرخ امیرخانوف. خیلی با احتیاط و در وقت ضروری خیلی با سرعت شمشاد کمربند را داشت و زود باز حالتی اول را خواست که برقرار سازد، یعنی وضعیتش تو اندازه مرکب‌تر میشد. شاهرخ در همین مورد ببینید که با صرف نظر میکند داشتنی کمربند را از بالا هنگامی که به هم می آیند پهلوانان در این مورد خوفی مشکلتر هر دو را تهدید میکند و تا جایی که بنده میدانم هم شاهرخ و هم شمشاد هنگامی که با حریف جفت میشوند، یعنی این فرصت امکانیت خوب را هر دو میتوانند پیدا سازند که بیشتر در گوشتین کمربندی این معروف و معمول و رایج است. اما در گوشتین ملی فرصتی که به وجود آید پهلوان میتواند که با یک برداشت، با یک عمل و با همان طرز حالت دلخواه خود تواند که حریف را مغلوب سازد. این کار از دست شمشاد و از ملکه بهتر و خوبتری این پهلوان شهر کولاب برمی آید و چندین دفعه نیز ما شاهد چنین حالت ها بودیم. داور اشاره دارد در این مورد که وقت را غنیمت دانید، اکنون این سبقت را کشال ندهید. مخلصان پزمونی البته تشنه رقابت جالب، پرتافت های با مورد و خیلی سری وقتی و همون کاری عادلانه و عارفانه و بی‌غرضانه داوران است که محض این عملها در گوشتین ناحیه رشت خیلی خوب به نظر رسیدند. داوران هم عادلانه عمل کردند و آن نفری که در شاه جایزه خیلی با اشک ندامت، خیلی ناامید و دلسرد و مایوس شد و بعدا هم باز محض رئیس کمیته تدارکات لایق‌زاده قناعتشاه خالق او را دوباره به میدان دعوت کرد و دستور داد که ناامیدی و یأس و شکست ها نباید در این میدان باقی ماند و دوباره موصوف با غنی غنیوف رقابت کرد و غنی در نهایت ظفر یافت. اکنون برای شاه جایزه دوم برای سوپر جام نوروز بین المللی ناحیه رشت دو پهلوان برومند و قوی اراده شمشاد و شاهرخ رقابت دارند. 9-4 مبارزه و حمله ها و تلاش ها بهر
اجرا کردن اصول های معمول. شاهرخ امیرخانov اینجا هم کمی خسته است، آب می نوشد. توجه میکنیم حالا با حالت دیگری که در گلیم اول دو پهلوان حکیم و یک از پهلوانان دیگری ناحیه نورآباد سبقت کردند. ملکه این زورآزمایی به نفع حکیم انجام یافته است. شمشاد برتری را به دست میگیرد بعد این حالتی که خلعت خود را عوض کرد و درخواست همدسته حریفش را قبول کرد و طبع دل او عمل کرد و باز جالب ترین لحظه ها، بهترین حالتی که پهلوانی ناحیه رشت به میان آورده، یک حالت مساعد، یک پرتافت سری وقتی و علاکه بیش از 17,000 نفر مخلص از جای خود برخواستند و به افتخار غلبه این پهلوان در سوپر جام نوروز 2018 کفگویی کردند. شاهرخ امیرخانov انا همان حالتی که اشتباه کرد موازنت را گم کرد و از این حالت شمشاد عبداللهیف سری وقت استفاده کرد و با دریافتی کامیابی شایسته این مسابقات با شکوه ناحیه رشت و گرفتن سوپر جام نوروز 2018 مشرف گردید. شاهرخ یک عملی که چون انجام داد باعث دست بالا گردیدن حریفش شمشاد عبداللهیف شد. حالا مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه رشت و پهلوان پیروز جام سوپر جامی که چون بیان کردیم مکافات عالی автомашинаи сабукравии тамғаи مرسدس بنز و توفه 8 مکافات دیگر که بالای سوپر جام زم گردید تقدیم می‌سازد و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان که برای تبریکات مردم ناحیه رشت در این تنتنه نوروز بین المللی ناحیه شرکت داشت. با بزرگدار شفقت با نفر غالب سوپر جام مکافات عالی این مسابقات را تقدیم می‌سازد. شمشاد عبداللهیف برنده سوپر جام مکافات عالی شاه جایزه مرسدس بنز و شاهرخ امیرخانov ناوابسته از ناکامیش چون مقام دوم را در این مسابقات به دست آورد به تحفه پولی ارزنده مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه رشت سزاوار گردید و مهنتش، تلاشش، مبارزه‌اش، اشتراکش را هم در تنتنه نوروز امساله ناحیه رشت فالیناک ارزیابی کردند و با این پهلوان که مقام دوم را به دست آورد تحفه های خاطروی ایدانه تقدیم کرده شد. اکنون توجه میکنیم به زورآزمایی آخرین این مسابقات. باز دو پهلوان شهرتیار کشور سعید جلال سعیدوف ورزشگر خلعت کبو داشته و حریف او غزلشاه دولتشاه از ناحیه یاوان با خورشید مجیدوف نتیجه دلخواه را به دست آوردن نتوانست و در نهایت برای شاه جایزه مکافات دیگر امکان پیدا کرد که روبرو با استاد ورزش درجه بین المللی سعید جلال سعیدوف مقاومت نشان دهد و مبارزه برد. دقیقه های اولی رقابت هر دو پهلوان در نوروز با شکوه ناحیه رشت. امروز هم ما مشاهده میکنیم که واقعا افراد دلسوز ورزش های سنتی علالخصوص گشتین ملی در ناحیه رشت بهر در سطح ضروری برگزار کردن چنین چاره‌بینی ها بیشتر زحمت میکشند و محض انا همین فدایکاری ها دلسوزی های بیشتری حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی سازی تدبیرهای سالمگردانی نسل نورس در ناحیه رشت بیشتر و زیادتر مورد عمل قرار میگیرند و واقعا امروز هم در تنتنه نوروز اون چهره هایی که این سبقت ها رو تماشا میکنند، اون افراد نورسی که به میدان اومدن، البته در نهادشون محبت
شوق و رغبت تمرین های پیوسته مربیان با وجود می آید، احیا می گردد که این هم برای تربیت فردای سالمی ملت نسل نورس و جوان خشتی استوار می گذارد. رقابت همانا ادامه می یابد در این سمت که بیشتر چون مبارزه را هر دو پهلوان هم باز جانکتر می سازند. سعید جلال سیدوف این چهره شناخته و خیلی معروفه اینجا هم غزل شوی دولت شو قریب بود که همین اصولی دوست داشتش، چون جفت کردن و بعدا حریف رو هم در وقت ضروری در یک لحظه کوتاه البته به تخت پشت پرتافتن بسیارتر هم خوفی کلان داشتم. این عملی که از جانب غزلشوی دولت شد چون آغاز گردید و سعید جلال البته نفر تصادفی نیست، این فرصت ها رو خیلی خوب میداند، برخوردار از همه اصول های گوشین ملی و از استعداد هنری حریفش که الکی در چندین مسابقه ها این پهلوانان یکدیگر را خوب شناختند و واقفند از تمام استفاده بند و اصول های گوشین ملی در جریان مسابقه های زیادی جمهوری تاجیکستان، مست در تنتنه های نوروز با شکوه بین المللی شهر و ناحیه های کشور در سال 2017. شهرت غزلشو البته سال 2017 بالا رفت، بعدیانه که چون بیان کردیم در ابتدا محسن اسام مرادوف را از جمهوری ازبکستان شکست داد در شهر حصار و سعید جلال باشد البته در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2017 برنده مدال طلا شد و در مسابقه های زیادی گراند پری، گراند سلام و باز بار دیگر همین مراتبه غزلشوی دولت شو مبارزه را جانکتر ساخت. اما سعید جلال سراسیمه نیست، خوب میداند که چی کار رو باید در دقیقه های اول سامان دهد، چی کار کند که حریف به حمله گذارد و چی عمل را انجام دهد که عکسی حالت های لازمه برای حریف باشد. چون دقیقه ها پس سر می شوند سعید جلال سیدوف هم بیشتر الکی منتظر می شود، اما فرصتی که باز غزلشوی دولت شو سامانش دهد همون عملی که البته در موردی مساعد سعید جلال هم بسیار احتیاط کارانه، استوارانه و ماهرانه عمل میکند در همین موردی که خیلی هم این شاه جایزه سیوم است که میان هر دو پهلوان الکی اعلام گردیده است و هر دو پهلوان هم ارزنده به چنین تحفه های عالی، چون که در مملکت هم سعید جلال سیدوف، هم غزلشوی دولت شو، خورشید مجیدوف و شمشاد عبداللهیف، شهروخ امیرخانوف، نبی محمد خورکشوف، ددخان قربانعلیف و فردوس نسیموف و ده ها نفران دیگر که امروز البته اگر ما توجه کنیم با همان چهره های اصیل صدرنشینند، اینها در همان مقام های افتخاری جای های خود را معین کردن در میان پهلوانان شهریار کشور. غزلشوی دولت شو باز همون عمل قبلی که چون درباره اجرا کردن همین اصول وصفش کردیم، اما از سعید جلال سیدوف امتیاز ستانیدن خیلی مشکل است. غزلشوی دولت شو توجه میکند حالا باز با امر داور محمد صفا لایق زاده. رقابت ادامه می‌یابد. مکافات عالی شاه جایزه автомашinaи سبکروی تمغه آپل، نکسی آپل مرسدس بنز، این سه شاه جایزه که کمیته تدارکات تأسیس دادن برای پهلوانان شهرتیار، برای میدانداران مسابقات با شکوه ناحیه رشت. الکی دو شاه جایزه حریف دو شاه جایزه صاحب خود را پیدا کرد و اکنون آخرین سبقت لحظه خیلی حساس برای هر دو. سعید جلال سیدوف اینجا هم چون انتظار شد اکنون
мақсадаш амалӣ намегардад, чун дақиқаи панҷуму ҳафтум паси сар мешавад. инҷо ҳам бештар акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба амалҳои дигар, ба фурсатҳое ки ҳарду ҳам интизорашанд, ҳам Ғазалшои Давлатшоҳ ва ҳам Саидҷалол Саидов. таваҷҷӯҳ бештар албатта барои бештар мувозинатро гум кардани ҳариф. инро ҳам мехоҳад Саидҷалол бештар ҳадафи истифодаи худ қарор диҳад ва Ғазалшои Давлатшоҳ ҳам чунин фурсатро интизор аст. наврӯз албатта дар ниҳоди мардуми шарифи ҷумҳурии Тоҷикистон шӯълаи муҳаббат, садоқати пайвастаро ҷиҳати албатта рушди бемайлони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат боз ҳам эҳётар месозад. имрӯз ҳамчун мушоҳида мекунем ки шукр аз фазои ободу озод ва суботу амни ватани маҳбуби мо Тоҷикистони соҳиби истиқлол ки бо ибтикор ва ташаббусҳои созанда ва иқдомҳои варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки варзишҳои суннатӣ чунин рушд меёбанд ва ҳатто барои бузургтарин мукофот паҳлавонон ҳам имкон доранд ки дар майдон рақобат кунанд. ин як василаест ки паҳлавононро ҳам рӯҳбаланд месозад. яъне барои қадршиносии як сабқат паҳлавон он қадар сазовори тӯҳфаи шоиста мегардад ки барои тамрини яксолааш кофист. ин тадбир фикр мекунам дар роҳи музаффариятҳои ояндаи паҳлавонон ҳам як қадами устувор хоҳад гузошт. Ғазалшои Давлатшоҳ паҳлавони ноҳияи Ёвон хилъати сафед дорад. ёдовар мешавем бори дигар ки Саидҷалол аллакай аз ҳамон амалҳое ки дар сабқатҳои дигар мекард хулосагирӣ кард ва бояд корро дар самти пирӯзӣ бо дигар тарз сомон диҳад. Ғазалшои Давлатшоҳ бошад бештар дифоъро ихтиёр кардааст. ду маротиба ҳамлааш ҳам на чандон натиҷа бахш буд ки аз ин вартаи мушкилӣ Саидҷалол Саидов ба осонӣ раҳо ёфт. аммо Саидҷалол бошад 5 дафъа усулҳои маъмул ва дигарро мавриди истифода қарор дод, новобаста аз оне ки муваффақ нашуда бошад ҳам, аммо дар маҷмӯи кӯшишҳо бартари ҷониби Саидҷалол Саидов аст. аён аст ки Ғазалшои Давлатшоҳ албатта дар муқобили Саидҷалол Саидов албатта аз ҳисоби таҷриба, аз ҳисоби боз ҳамон бархе аз омилҳои асосии комёбии паҳлавонон то андозае фарқ мекунад ҳунари Саидҷалол Саидов. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин дақиқаҳои охирине ки хеле пуршиддат сурат мегирад. мухлисон ҳам пазмони натиҷаи охирин рақобатанд. барои шоҳҷоиза ҳарду талош доранд. чун баён кардем ки аллакай ин шоҳҷоизаи сеюм аст дар мусобиқаи бошукӯҳи ноҳияи Рашт. Саидҷалол Саидов аз боло ҳарчанд ки камарбандро ҳам надошта бошад, аммо имконияти беҳтар дорад, чунки сари остини ҳарифро хеле пурқувват дошт. валакай Ғазалшои Давлатшоҳ аз ин ҳолат раҳо ёфту баъдан кораш омад накард, дастро ба мушкилӣ барканд. аммо Саидҷалол Саидов айни муддао ана ҳамин усули дӯстдоштаро хуб истифода кард. имконияташ дод ки бубинед дасти рости паҳлавону дасти чапи ҳариф ва дар ниҳоят ҳам тартиби дигар ҳаракат ба самти чап нишон дод, аммо ба канори рост Саидҷалол Саидов партофт анҷом дод ки он ҳам бо муваффақона сомон ёфт ва воқеан ҳам Саидҷалол Саидов дар рақобати охирини хеш барои шоҳҷоиза чун муборизаро ҳам ҷоноктару ҷолибтар кард ва ин лаҳза як партофти дигари Шамшод Абдуллоевро ҳам мо манзури шумо кардем ва баъдан он суперҷон буд ва дар ниҳоят охирин партофт барои мукофоти олӣ буд ки Саидҷалол Саидов онро сомон дод, пирӯз гардид.
مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه رشت به پهلوان غالب شاه جایزه را تقدیم کرد و همچنین به مقام دوم به پهلوانی که در مقابل با سید جلال سعید و برای شاه جایزه مبارزه برد مکافات پولی تقدیم نمود. و شما هم دوستان عزیز ما همیشه ظفر و کامیابی آرزومندیم. نوروزتان بار دیگر مبارک باشد. تا به دیدار دیگر سرفراز و سلامت و سربلند باشید.